Amazina Nitwa na Solange uwamahoro ndi umumama nanjye senti icyizere. Hanyuma nazanye n'umubyeyi wanjye Imana igumugisha. Hari umuntu uri hano? Abamama murahari? Murahari? Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana ryo gusana muri Yeremiya 15:15. Hari umuntu turi kumwe? Vuga ati ayi. Oya, ihutse. Ayi. Uwiteka. N'ubizi. Ayi. Mana nkorera. N'ubizi. Imana kwibike cyangwa ntikwibike. Ayi. Petafone dore masika. Ayi. Ba, ni wowe. Ni wowe bagimo. Ayi. Ni wowe namba afite. Ayi. Amen. Ayi. Ni wowe uzagahira kanje. Ni wowe uzoburya mvugwa. Petone gone da. Ni wowe uzoburya nkatazwa. Ni wowe uzoburya bahanga. Ayi. Kosete to Uwiteka. N'ubizi. Ndacamubwira. Uyu munsi wemera ufungura amatwi yawe, ufungura amatwi y'umwuka ndetse n'ay'umutima, uvugane n'Imana, ucamisha Imana ivugane nawe. Ikibazo uyu munsi ntabwo uri kugisubiza ibyo. Uwiteka ni wowe ubizi. Unyibuke kandi usure. Unyibuke kandi ugirute. Usure. Unyibuke kandi ugirute. Usure. Unyibuke kandi ugirute. Usure. Igirite. Isure. Igirite. Isure. Urahari ko? Urahari. Imana igirite. Isure. Imana igirite. Isure. Imana igirite. Imana igirite. Isure. Imana igirite. Isure. Isure cyangwa gusura. Ayi. Uwiteka. Unyibuke kandi ugirute. Usure. Muna arafite. Unyibuke kandi ugirute. Usure. Tambaho. Unyibuke kandi ugirute. Usure. Mani shimwe. Apetefo. Zelebereta. Eleberevo. Imana igirite. Imana igirite. Ni gusura biramenyekana. Iyo Imana yasuye umuntu kandi tiramenye. Uno muntu kaje. Imana yaramusuye. Imukora kwirego gibwawe. Mare. Imana yaramusuye. Imuhindurira izina. Nitwe pasteur ku bana bantu barindwe. Imana igizite. Imana yagizite. Yaramusuye. Yaranyimye kandi igirite. Irasura. Kandi cyagera muri musoro n'ibirute. Usuye. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana igirite. Igusuri. Aho bitagaragara. Imana igusuri. Aho bitakunda. Imana igusuri. Aho ubona ubuzima bwanze. Imana igusuri. Aho ubona inshuti zakuvuyeho. Imana ikwibuke kandi igusuri. Ndashaka kubwira kira mugenzi wawe uyu munsi. Ndashaka umuntu umpindura iki ibihaga kuko ubuhamya nabufite. Ubuhamya turabufite. Ubuhamya turabugwije kuko Imana yaduhindura amateka by'uko twavuye mu maso, by'uko twashonje, by'uko twanzwe, by'uko twirukawe, by'uko twatawe, ariko turashaka kugira ngo Imana ibuke kandi isure isigira ubihuza mu muntu usigira iki ibihaga. Amen. Ayi. Uwiteka. Unyibuke kandi ugirute. Usure. Nuwo murongo. Pasa nuwo murongo. Oya. Tepefore. Tekita ikasa.
unyibuke kandi usure umporera abandenganya kubwo kwihangana kwawe. Unyibuke kandi usure umpore abandenganya. hari abantu bandenganya kubwo kwihangana, hari abantu bangwana, hari abantu banatebe, hari abantu bandoba, hari abantu banziritse. Umpore kubwo kwihangana. Nihangane mu murimo, navugiwe mu murimo, natangaje mu murimo, nihangana. Umpore kubwo kwihangana. ntunkureho umenye yuko nababajwe ngatukwa ku bwawe. Ntunkureho mwami w'Imana, nababajwe ndangije ngirane ndatukwa ku bwawe. Taturi umurongo wa kane. Yeremiya 3:1 n'umurongo wa kane. umurongo wa kane. Repeta aqui. Neto perfeito. Raio que trague. Kamusome Beleza. Lato pedegi. Beleza. 3:1 Umurongo wa kane. Nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse. Nongere subire. Nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse. Wa mwari wa Israheli uzongera kugira amashako yawe, kandi uzasokera mu mbyino z'abanezerewe. Amen. Niba ntacyo zigutwaye, niba ukunda ijambo ry'Imana ukaba uryemera ukaba urukunda, hereza Yesu icyubahiro. Imana ijya kurema yaturemesheje iki? Ijambo ryayo iravuga ngo ni habaho, habaho isi ibaho, habaho ijuru ribaho, habaho umucyo ubaho, habaho umwijima ubaho, habaho umuntu narangiza agira ishusho nk'iyanjye. Uvuga ngo urasa n'Imana. Mugenzi uvuga ngo urasa n'Imana. Kuko uri mu ishusho y'iki? Imana ijya kukurema, yakuremye mu ishusho ryayo. Niyo mpamvu hagomba kubaho ijambo. Abantu bavuga amagambo ariko Imana ikavuga ijambo. Ijambo yavuze irariherekeza, ikaririnda ibihe n'ibiki n'ibihe. N'Imana ikurikira ijambo, waba waguye utaba waguye ikaririnda. Biratubwira ngo igivushiriza imvura bibi n'iki? N'abeza. Nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse. Nzongera kukubaka. Ubwo urimo gusenga Imana ngayiye Mana noneka. Imana ivuganye nawe mu ijambo ngo noneho nzongera kukubaka, kandi uzaba ugize ute? Wubakitse. Hari impamvu wasewe, Imana irakubwira ngo ije kukubaka, nurangiza igira ite? Wubakika. Amen. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yubaka ibintu byasenyutse. Hari ibintu bitatu umwuka yambwiye. N'Imana ijya imara umubabaro ku muntu, umubabaro ukarangira. N'Imana ijya ihumure ibikomere bikarangira. Welesita again. N'Imana ihereza umuntu agaciro abantu batabishaka, ariko agaciro agaciro kakajya gate.
Uwiteka aramubwira ngo nikubwire iguhaye agaciro. Ije kukubaka mu ntambara ufite, ije kukubaka nta muntu waguhoza, ije kukubaka nta muntu wagufasha mu kigeragezo ufite, uje kubakika. N'ubundi waje useta ibirenge, ariko se Mana igihe nasengeye waje rwose Mana koko kubera icyo ubuzima bubishaririye, so kwaje se kubera iki Mana, kubera iki ibi byose bimbaho. Ijambo ryarambwiye ngo nubwo waretswe ukagwa ntihagire n'umuntu ukikunyura, nzaguha ibyishimo by'ibihe byinshi. Mana izaguha ibyishimo bihoraho, kandi umva uzobona ku mashereka yawe. Imana irambwiye ngo reka nkubwire, nta muntu wabwira amaganya ufite, ariko Uwiteka arambwiye ngo ni ukuri ariya marira buri munsi mu gitondo na nijoro ararangiye. Washatse bigoye, ushaka ari induru, babishaka batabishaka, bwabipfuye kuri finale. Imana ntabwo yamenye uburyo yabizuye, yabizuye n'ubundi irongera ibizuye. Bibona byarangiye byabaye finale. Vuga ngo ntabwo nzongera kumva ariya magambo nabwiwe. Nje kukubaka. Haleluya! Amen. Nje kukubaka.